Paing adlaw, boss. Kalay ko silver lagi, boss. Kuta iprinda nimo, boss. Ibayad motor. Ug madina ako malukat, sulod sa 2 ka semana, imo na ni. Tay boss, timing jud boss. Wa ko'y kwarta karon boss. Pero unsaon man ako yung sales stock ka na boss, aron mahalin. Oh, pwede pa. Kabalo magkakamo sales stock. Ay bidat, sales stock naman. Maayo kay kuana. Halin ganito akong brief sa una nga na ibuslo. Sige, gusto may bato na to anay. Hari ng silver. Hadto kang atbang. Dapat magpa-asip ka nga dili ta kaila. Ha? Boss. Jampol saya kan, Brad. Wapo kan, Brad. Nganong ngalok mga Brad? Brad, get try ka, Brad. Brad, play mo ka ako, Brad. Ipita ka na ko sa Brad. Uy, timing ka ninyo, boss. Na ako'y silver na kwintas, boss. Baligar na ako ni barato ninyo, boss. Wala ko'y kwarta. Sige, boss. Ikaw, boss. Basin og ganahan ka ani, boss. Naani say power, boss. Dili ka mailan anig bayot, boss. Daan pa lagi ko bayot, ikapawa diyan, no? Napakinibal ang pa-brad-brad ka. Ay, anong ilakaw man to, boss? Ikaw magong animala ka. Hisgot ka og bayot. Nung sa noon, ibiyaan ako. Di na ko kalong ka to. Dangga! Boss, tino to, boss? Nanay power ako, silver? Ay naunsa man ka. Diskarte ra to kay arong mahalin ni imong kwintas na silver. Ay naunsa po din na nang hikuyawan. Po naman ko anang abikog na ipower tinuo. Ay naman siya. Mura bugag wala ka eskwelag pilosope. Pareha na pagpanguyab nimo anang uyab nimo karon. Diskartean nimo sa una og atik-atik. De, nahalin nimo. Utok ba, utok. Sige na, halin na to. Okay, basig na pa mo labay ron. Boss. Nako'y baligyang silver nga kwintas, boss. Basin ganahan ka ano? Ako pagay tuntohon. Silver na kwintas. Piki man na. Naon palang gani daan nimo o. Murag naog mandurugas, mangingilad. Gat. Di dya ko mangingilad, boss. Tuganan ka na ko sa tinuod, boss. Kaning kwintasa manggod, boss. Naamang ni siya power. Nanapunta ng power. Istorya tinuhuag buktot. Ay kung ilara ng mga istorya ni mong love song, boss. Kaya di ko batang mo toon ni mo, boss. Oh, ikaw good, boss. Ug di ka mo too. Pero, pakiton ka na ko, boss. Unsa ako paggamit ng power ani, boss. Nakita ka anang tawhan na? Kana? Oh, karon, boss. Akong duolo ng tawhana, boss. Kayo anak kong kwarta. Di sana ako suoton ring kwintas. Sige ko no, pakita ko no ko. Boss, ambitan na mong kwarta. Okay. Unsa may pagtuloy mo na ako? Kwartaan? Gikalibang na ako ng kwarta? Ngayon mo kayo-kayon? Unsa man ka? Siniswerte? Kita ka to, boss? Karon, ikaduhang mugna, boss. Akong suoton ning kwintas. Hambitanan imong kwarta. Kita ka to, boss? Makadani dyan yung kwintasa, boss. Kung makadani na, dani ako no kung makapalit ko ng kwintasa. Boss, palita ako ang kwintas, boss. 1.5 na lang, boss. Panyo na lang ka, boss. 1,000. 1,000 na lang, boss. Sige, boss. Aron mahalin dayo ni boss. Kay kinahanglanon kay ng kwarta, boss. Palitan na, boss. Sige, boss. Palitan na yun ni boss. Panyo na lang ka, boss. 900 na lang, boss. Sige, boss. Palitan na lang, boss. Boss. Dili man di epektibo imo ang diskarte. Napakay pilosopi-pilosoping nahibalaan kumatay. Paabot niya. Napalagi mo labay ron. Ay, boss! Bossing ganahan ko palitan ng kwintas, boss. Adira ko? Nan, boss. Ug balibara nimo ni boss. Magamahay yung ka ni boss. Naabyan ni power. Power? Murag magic? Oh. Magic, boss. Parehar na, power. Ug imo suoto ni boss, ma-invisible ka. Dili ra ko. Adi pala tinuod. Dili, boss. Sige, testing boss. Tara, boss. Testing boss. Uy! Nay! Nawala ka, boss. Asa naman kadapit, boss? Nangwat na po, namutbut na po. Anay! Junua ka, boss. Asa man kadapit, boss? Pilat, nawala dyan ka tinuod ba? Uli ni mo? Uy! Naaraman lagi ka, boss. Imo magitang ng kwintas, boss. Invisible na kaunta. Sos, invisible.
Di kumutuan invisible. Ayaw boss, itaod balik boss. I-prove na ako nimo boss. Na invisible yung ka boss. Di boss ha. Oh. Uy. Kanay. Boss, asa man ka boss? Wala boss. Tisa mangutana sa kwari. Dong, kabantay ka atong na ako ikistoryahan ni gani ha? Wala man, kisa man na ba tao din istorya nimo? Katong kwan iyang short itom na iyang sinina pula din ka sandals siya. Murag bersis ba? Bilat wala ko kabantay na kay istorya dia. Wala buang ka? Wala kabantay? Wala. Adi gini ko makita ninyo. Invisible ko di ay. Oh, naigatingog ko asa ron dapit boss. Boss, asa man ka boss? Sagpa ako nuri boss. Boss, asa to na bit? Boss, ano kwintas boss? Ano makita ka boss? Hindi ko makita. O, di mo ba rin yung kwintas? Boss, kaysa boss. Kanina po, bihan na mo na boss. Bahit po na ma boss. Ano yung hawit man ka? Nga di mo ka makita. Boss, What's up mga mamarang? So kara mag-shoutout me dali sa YouTube. So shoutout ni Exigil Gia from Showtime kapatid her in San Fernando, Cebu. Oy, Cebu. shoutout ni Lidilan Cruzos watching from Taiwan. Shoutout ni John Stallion from Arizona, Mitsayap, Cotabato. Shoutout ni Sheila Buhesan from Sinakaban, Misamis Occidental. Shoutout to you, mageng-geng. 2 joints. Isko. Hindi naman ito droga-droga ba to? Shoutout ni Jacor XRP from Leyte. Joren Solitario from Cebu City. Silingan ta. Future neighborhood. Mageng-geng. Shoutout ni Angel de la Cruz. Shoutout ni Rowena Aguilar. O ni Renlyn Aguilar. Shoutout. John Mahinay. Shoutout from Sintangkay, Tawi-Tawi. Carla Jane Tyros, shoutout admin. Shoutout ni Romeo Mihurada. Shoutout mo kami ng asawa ko, Aileen Mihurada. Shoutout diha. Barayong Tabain, shoutout mga idol. Kim Yoko, shoutout from Laguna. Shoutout ni Emeline Villegas, admin sa amuang group chat. Yun. Solid supporters. Thank you sa unending support. Shoutout ni Tintin Carigo. Hey. From Cebu City. Saan guys, salamat sa inyong suporta. Huwag kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo. So kung ganahan ka magpa-shoutout, comment below with #mamarang. Then follow sad mo sa mga Facebook o TikTok for violation. Ka naman. So, more rin tanan. Diri rin taman. #mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.